nyuma yo gufata umujyi wa Goma usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birasa naho umutwe wa M23 utiteguye guhagarika intambara mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaba akomeje kwinangira agakomeza intambara yo guhangana n'uyu mutwe. Ubu biravugwa ko nyuma y'icyumweru kimwe uyu mutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Goma ngo wamaze kwinjira muri Kivu y'Epfo, birimo kuvugwa ko urimo kwegera umurwa mukuru w'iyo ntara ari wo Bukavu. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye Jean-Pierre Lacroix yavuze ko M23 yakomeje imirwano yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Imirwano yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo yatangiye nyuma y'uko ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere M23 yafashe umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 yahise itangaza ko izakomeza urugamba igafata na Kinshasa, ariko ibwira guverinoma ya Kongo ko niyemera ibiganiro bigamije gushaka umuti urambye uyu mutwe ngo uzahagarika imirwano. Bwana Lacroix yagaragaje ko M23 ishobora gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri hafi y'aho uyu mutwe uri nk'uko wabigenje i Goma. Ati murabizi ntabwo duhangayikishijwe gusa n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iyo urebye ibihe byahise, bimwe mu bintu nk'ibi ngibi bishobora guteza amakimbirane mu karere kose, bityo ni ngombwa cyane ko hakoreshwa ingufu zose za diplomasi mu kwirinda ko ibyo biba. Bwana Lacroix yavuze ko amakuru yahawe avuga ko M23 igeze mu birometero 20 uvuye i Bukavu. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza byo bivuga ko abasirikare ba leta bari muri Kivu y'Amajyepfo ngo bose bashyizwe ku mihanda ikikije umujyi wa Bukavu kugira ngo utigarurirwa na M23. Ni mu gihe ubuyobozi bw'umujyi nabwo bwahise bushyira imbaraga mu kwinjiza abasivili mu gisirikare ngo bafashe kurinda umujyi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira rivuga ko abarenga 300,000 b'Igoma no mu bice bikikije uyu mujyi bavuye mu byabo. Nubwo intambara ikomeje ndetse ititeguye kurangira vuba aha ngaha, ihuriro AFC M23 ryatangaje ko rikirajwe ishinga no kuganira n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagamijwe kurebera hamwe icyaba igisubizo mu guharanira amahoro arambye muri iki gihugu cyakunze kurangwa n'umutekano muke. AFC M23 yatangaje ibi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu itangazo umuvugizi wayo mu bya politike Lawrence Kanyuka yanyujije ku rubuga rwa X. Ni itangazo iri huriro ryashyize hanze nyuma y'iminsi mike ishize ryigaruriye umujyi wa Goma n'ibindi bice by'ingenzi byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu abaturage bari barahunze imirwano bakaba batangiye kugaruka muri uyu mujyi no mu bindi bice M23 igenzura. Muri iryo tangazo Kanyuka yakomeje agira ati twongeye gusaba ubutegetsi bwa Kinshasa ko tukirarwa ishinga n'ibiganiro bitaziguye kugira ngo dukemure impamvu muzi y'intambara hagamijwe kugera ku mahoro arambye mu gihugu cyacu. AFC M23 kandi yashimye byimaze y'abaturage bo mu mujyi wa Goma bayakiranye ubwuzu ubwo babohorwaga, bakemera gufatanya mu bikorwa bitandukanye mu guteza imbere iki gice cyari cyarabaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro harimo na FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uyu muvugizi yakomeje avuga ko AFC M23 igikomeye ku mahame yo kurinda abaturage bose bahereye mu bice babohoye, kabone n'ubwo hakiri imbogamizi z'ibitero. Yibutsa ubutegetsi bwa Kinshasa ko nta buryo cyangwa se ubushobozi bwo kugaba ibitero kuri uwo mutwe bafite. Kanyuka akomeza avuga ati turasaba abaturage gukomeza imirimo yabo ya buri munsi nk'uko bisanzwe batuje ndetse ntacyo bikanga. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibuhirahira kugaba ibyo bitero buzirengera ingaruka zose bizateza. Yavuze ko AFC M23 yiyemeje guhangana n'imbogamizi zose zirimo n'ibitero yagabwaho mu buryo bwuzuye, bagahangana naho zituruka hatitawe ko ari we wese wabikora, bigakorwa ku mpamvu zo kurinda umutekano w'abaturage. Uyu mutwe kandi wibukije abo mu ihuriro ry'ingabo za FARDC, Police na Wazalendo bakihishe mu bice bitandukanye kurambika intwaro hasi bakazikusanyiriza kuri Stade de l'Unité i Goma, bakabikorana umutima ukunze badahaswe. Ati turasaba n'abagicumbikiye abo bantu kubasaba kwigaragaza bakitaba nk'uko bisabwa. Abo n'abaturage ba Goma ntabwo tuzabagirira nabi.
ingingo yo kuganira na M23 isa n'itumvikana neza mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burangajwe imbere na Perezida Felix Tshisekedi, kubera ko inshuro nyinshi babyamaganiye kure. Yagaragaje ko ataganira nabo yita umutwe w'iterabwoba. Nubwo yabyanze, ariko uyu mutwe umaze gutsinda ingabo za Kongo inshuro nyinshi, ndetse uyu mutwe ntabwo utinya kuvuga ko ibyo uharanira nibidakurikizwa ngo utazatinya no gukomeza ya Kinshasa mu rugamba rwo kubohora abanyekongo bose. Kuva M23 yabohora Goma, ibintu bikomeje gusubira mu buryo. Umutekano waragarutse, ndetse ku mbuga nkoranyambaga abagize AFC M23 bagaragaye bafatanya n'abaturage gusukura umujyi mu bice byawo bitandukanye. Ku rundi ruhande, guverinoma y'u Rwanda ivuga ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, iza SADC n'abacanshuro b'abanyaburayi ngo bari bafite gahunda yo gutera u Rwanda. Ni amakuru u Rwanda rushingira ku nyandiko n'izindi gihamya zatahuwe nyuma y'uko umujyi wa Goma ufashwe na M23, nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Mu itangazo ryashyizwe hanze, u Rwanda rwagaragaje ko kuba ingabo z'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikavuga ko zatumiwe na guverinoma ya Kongo, ngo nta shingiro bifite kubera ko zirimo kurwanya abaturage b'icyo gihugu ndetse no gushoza intambara ku Rwanda. Iri tangazo rivuga ko amakuru aheruka yavuye i Goma afite ibimenyetso bifatika ngo yerekana imyiteguro yo kugaba ibitero yateguriwe hamwe n'ingabo z'amahanga zirimo kurwanira mu burasirazuba bwa Kongo. Mu bateguye ibyo bitero harimo na FDLR, ngo bikagaragaza ko intego y'imirwano atari ugutsinda gusa M23, ahubwo ngo kwari ugutera u Rwanda. U Rwanda rwakomeje kugaragaza ko hakenewe igisubizo cya politike mu gukemura aya makimbirane akomeje, runashyigikira gahunda y'inama izahuza umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. U Rwanda kandi rwamaganye ibirego byashinjwe ingabo zarwo mu itangazo ry'ibyemezo by'inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango wa SADC yateranye ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Muri iryo tangazo, SADC yagaragaje ko ingabo z'u Rwanda zifatanya n'umutwe wa M23 urimo kurwanya ubutegetsi bwa Kongo kubera akarengane no kutitabwaho bikorerwa abatutsi bo muri icyo gihugu, by'umwihariko abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. U Rwanda rwagaragaje ko RDF irinda ubusugire bw'igihugu n'imipaka y'u Rwanda ibitero bishobora kurugabwaho hagamijwe kurinda abasivili, bityo ko ingabo z'u Rwanda zidashobora kugaba ibitero ku basivili b'ikindi gihugu. Ingabo z'umuryango wa SADC ziri mu butumwa bwiswe Samidi RC zinjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwa 12 mu 2023, zisimbuye iz'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zari zifite ubutumwa bwo guhosha imirwano hagati y'ingabo za FARDC na M23 no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Zari zifite igihe cy'umwaka, ariko mu mpera z'umwaka wa 2024 zongerewe igihe ngo zikomeze gufasha ubutegetsi bwa Tshisekedi kurwanya umutwe wa M23 no kugera ku mugambi we wo gutera u Rwanda. U Rwanda rwongeye gushimangira ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kugaragaza ko icyo gihugu kigomba gutera u Rwanda ndetse kikanakuraho ubuyobozi bwarwo, nk'uko byakunze gutangazwa na Perezida Felix Tshisekedi ubwe. Rwakomeje rugaragaza ko ingabo za SADC n'indi mitwe bitakabaye biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko bigira uruhare mu bibazo by'amakimbirane aho kubikemura. Iri tangazo riragira riti biragaragara ko Samidi RC hamwe n'ihuriro ry'ingabo bafatanya zirimo iz'u Burundi, FDLR n'abacanshuro b'abanyaburayi ari zingiro ku bibazo by'amakimbirane. Ati ntabwo bakabaye bari hariya kubera ko barimo kongera ibibazo mu byari bisanzwe bihari. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, aherutse kuvuga ko u Rwanda rufite amakuru y'uko isaha iyo ari yo yose rushobora guterwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko ariyo mpamvu rwakajije ubwirinzi ku mipaka yarwo iruhuza n'iki gihugu. Ati twakiriye amakuru y'uko isaha iyo ari yo yose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatera u Rwanda, niyo mpamvu twashyizeho ingamba z'ubwirinzi ndetse zizahoraho kugeza igihe bigaragaye ko icyo kibazo n'izo mbogamizi zivuyeho. Ati turinda imipaka yacu kugira ngo turwanye ubushotoranyi bw'iryo huriro ry'izo ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru ya leta y'u Rwanda ajya gusa neza n'ayatangajwe n'umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC
Alliance Fleuve Congo yibumbiyemo imitwe ya politike n'iyitwaje intwaro nka M23. Bwana Corneille Nangaa yavuze ko intwaro babonye ubwo bafataga Goma zigaragaza ko hari undi mugambi wari uhari urenze kurwanya M23. Guverinoma y'u Rwanda mu gihe gikurikirana iby'ibitero byagabwe ku butaka bw'u Rwanda ku wa mbere ku itariki ya 27 y'ukwa mbere mu 2025, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Bwana Mukurarinda Alain yavuze ko harimo gukorwa igenzura n'isesengura bigamije kumenya ingano y'ibyangijwe n'amasasu yaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akangiza byinshi mu karere ka Rubavu. Uyu mutwe wa M23 warwanaga n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'imitwe y'abafatanya ya Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi, iza SADC n'abacanshuro b'abanyaburayi ugamije gufata umujyi wa Goma. Nibwo aya masasu yaguye mu Rwanda. Mu gihe urugamba rwari rukomeye, ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo mitwe bafatanyije bahisemo kurasa mu Rwanda. Amasasu amwe yica abaturage, andi yangiza ibikorwa remezo bitandukanye birimo inyubako z'abaturage, amashuri n'ibindi. Bwana Mukurarinda yabwiye The New Times ko Rwanda rurimo gukora isesengura ngo hamenyekane ibyangijwe n'ayo masasu hagamijwe kumenya uko ba nyiri iyo mitungo bafashwa. Ati isesengura ririmo gukorwa n'ibigo bya leta, abayobozi baragenda babishyira mu byiciro kugira ngo guverinoma imenye inkunga igomba guha abagizweho ingaruka nabyo. Yavuze ko n'amashuri arimo gushyirwa mu byiciro hakarebwa ibyangiritse kugira ngo hamenyekane hakenewe ubufasha bwihutirwa. Uretse ubufasha buzatangwa ku bangirijwe ibyabo, guverinoma y'u Rwanda yanatanze ubufasha bwo guherekeza ababuze ubuzima kubera ayo masasu yaturutse muri Kongo. Ku rundi ruhande, abakomeretse nubwo bamwe barimo gusezererwa mu bitaro ngo bazakomeza kubona ubufasha kugeza igihe bakize neza. Abahitanywe n'ayo masasu ni 15. Nyuma y'uko umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma, ibintu byongeye gusubira mu buryo, haba muri uwo mujyi ndetse no muri Rubavu, kubera ko abaturage batakirimo kumva urusaku rw'amasasu nk'uko byari bimeze mbere. Umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC M23 Bwana Corneille Nangaa aherutse gutangariza umunyamakuru ko kuri ubu umujyi wa Goma utekanye kandi ko n'abaturanyi bakwiye gutekana kubera ko ababagabagaho ibitero uyu mutwe ngo warabatsinze. Uretse ko umujyi wa Goma ugenzurwa n'ingabo z'umutwe wa M23, n'umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nizo ziwugenzura. Gusa ibintu bikomeje kutamera neza hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo, aho noneho ubu itangazamakuru ryo muri iki gihugu byahagurukije Kayumba Nyamwasa rimubaza ku bijyanye n'u Rwanda. Ariko ibi binyamakuru nabyo byasubijwe n'u Rwanda. Ambasaderi wihariye ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari Vincent Karega yagaragaje ko abashakira amakuru y'u Rwanda kuri Kayumba Nyamwasa ngo basa n'abarimo gukama ikimasa. Yabyanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa X ku itariki ya 2 y'uku kwezi, ubwo yasubizaga ku byo Kayumba Nyamwasa yabwiye igitangazamakuru Newsroom Africa cyo muri Afurika y'Epfo. Muri iki kiganiro, Nyamwasa yifashishijwe nk'inzobere muri politike n'igisirikare by'u Rwanda bigendanye n'intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni intambara yahagurukije leta ya Afurika y'Epfo cyane ko imaze kugoma abasirikare 14 b'iki gihugu barwana ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo. Ambasaderi Karega yagaragaje ko Kayumba Nyamwasa amaze igihe kinini cyane atari umusirikare mu Rwanda ku buryo adakwiye kuba umuntu wo kubazwa amakuru ajyanye n'u Rwanda. Yashimangiye ko kubaza Kayumba Nyamwasa amakuru y'u Rwanda bisa no gukama ikimasa kubera ko nta cyaruziho bijyanye n'igihe ruherukiramo. Atese ni ryari Kayumba aheruka kuba umusirikare mu Rwanda? Ati murimo kugerageza gukama iki mu kimasa? Ati mushaka amasoko meza y'amakuru. Ati ntabwo mukwiye kujya kubyutsa mu mva dinozoro yapfuye. Kayumba Nyamwasa yavuye mu Rwanda mu kwa 2 mu 2010 ubwo hari ibyo yashinjwaga, agatumizwa ku biro by'umuryango wa FPR Inkotanyi kugira ngo yisobanure ndetse akagirwa inama yo kwandika ibaruwa isaba imbabazi, ariko ntiyabikora, ahitamo guhunga. Yavuye rwihishwa mu gihugu anyura muri Uganda yerekeza muri Afurika y'Epfo, aho yasanze Patrick Karegeya wari waragezeyo mbere gato mu 2008. Icyo gihe nk'abantu babiri bahoze bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda
bashakishije abo bumva bose ko bashobora kubafasha mu mugambi wabo mugari wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kugera ku butegetsi. Nubwo babigerageje ariko ntabwo byabahiriye, ari nabyo Ambasaderi Karega ashingiraho agaragaza ko nyuma y'imyaka irenga 15 atari mu gihugu ndetse na mbere yaho akaba yari mu zindi nshingano zitandukanye n'igisirikari ngo nta makuru yuzuye afite ku Rwanda. Kayumba Nyamwasa ubayobora umutwe witwa RNC yahamijwe ibyaha n'urukiko rwa gisirikare adahari ku itariki ya 14 y'ukwa mbere mu 2011. Ibyaha yakoze birimo gushinga umutwe w'iterabwoba, kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, kutubahiriza amategeko n'ibindi, nyuma yo kugaba ibitero bya grenade mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye mu 2010 byanahitanye ubuzima bwa benshi. Raporo zitandukanye mu myaka ishize zagaragaje ko Kayumba Nyamwasa yari yaratangiye kwegeranya abarwanyi mu burasirazuba bwa Kongo mu mugambi wo kuzatera u Rwanda. Hashize igihe u Rwanda ruhamya ko ubwirinzi bwashyizwe ku mipaka ihuza u Rwanda na Kongo ngo butazahava mbere y'uko umutwe wa FDLR urandurwa, ndetse ngo hanavanweho imitwe y'ingabo ishaka kuruhungabanyiriza umutekano. Uretse ibyo byose birimo kuvugwa, Kinshasa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi nawe akomeje kugaragariza abaturage be ko yiteguye gukomeza guhangana na M23, ndetse yabasezeranije ko umujyi wa Goma uzakurwa mu maboko ya M23. Kimwe mu byo yakoze ni ugushyiraho umuyobozi mushya w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, General Major Evariste Kakule Somo. Uyu yasimbuye Major General Peter Chirimwami wishwe na M23. Uyu yatangiye kuyobora iyi ntara ayiyoborera hanze y'umujyi wa Goma usanzwe urimo icyicaro gikuru cy'iyi ntara. General Major Peter Chirimwami yishwe na M23 ku itariki ya 24 mu kwezi kwa mbere. Ni mu mirwano ikomeye yatumye uyu mutwe wigarurira umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Goma, ari naho bari uyu munsi. Umutwe wa M23 wavuze ko uzakomeza imirwano ukabohora ibice byose bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'izindi ntara z'igihugu, ndetse ngo yiteguye kugera Kinshasa. Radio Okapi yanditse ko ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa mbere General Major Evariste Kakule Somo yatangiye kuyobora intara yahawe, ashyira ibiro bye mu mujyi wa Beni uri mu ntera y'ibirometero birenga 340 uvuye i Goma. Uyu musirikare mukuru yavuze ko bitewe nuko urugamba ruzagenda azageraho akimurira ibiro bye i Goma, maze asaba abasirikare ba FARDC na Wazalendo gukomera ku rugamba. Ati twahisemo kurwanya urugamba turwanira ubusugire bwacu kandi tuzisubiza ibice byose mu gihe gito kiri imbere. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba basabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuganira na M23 n'indi mitwe ihanganye nayo, ariko leta ya Kongo yahisemo intambara. Ibi byose rero ni ibikomeje kuvugwa mu ntambara ikomeye iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku cyumweru ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 2 mu mwaka wa 2025, umuryango uhuje ibihugu 7 bya mbere bikize ku isi Group of 7 cyangwa G7 wahamaganye ibitero by'umutwe wa M23 bikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ba Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuyobozi wa politike y'ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi basabye M23 guhagarika ibitero byayo mu byerekezo byose bya Kongo no kurinda byihutirwa abasivile. Uyu mutwe w'abarwanyi watangiye igitero gikomeye mu cyumweru gishize ufata umujyi wa Goma ku wa mbere w'icyumweru gishize. Ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ba G7 banasabye ko ubufasha bwose bwabo butaziguye cyangwa se ubuziguye buhabwa M23 ndetse n'indi mitwe yose yitwaje intwaro muri Kongo buhita buhagarikwa. Umva uko itangazo basohoye rivuga: iyi ntambara ni ugusuzugura bikabije ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati tunamaganye umugambi wa M23 wo gukomeza kwagura ibitero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iryo tangazo rivuga ko ibitero bishya bya M23 byateje ubwiyongere bukabije bw'abaturage bavuye mu byabo i Goma no mu burasirazuba bwa Kongo muri rusange,
aba bakiyongera ku bihumbi n'ibihumbi by'abantu bamaze guhunga kuva ibitero byatangira mu kwezi kwa mbere. Iri tangazo riragira riti turamagana ingaruka z'isenya zatewe n'ibitero bishya bya M23 byatumye ibibazo by'ubutabazi bikomeza kugorana kurushaho. Basabye ko habaho gutanga ubutabazi ku baturage mu buryo bwihuse, butekanye kandi budahungabanywa. Banasabye ko abakozi b'imiryango itanga ubufasha bagomba guhabwa umutekano. Ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu bihugu bya G7 basabye impande zose kugaruka ku meza y'imishyikirano no kubahiriza ibyo biyemeje mu biganiro bya Rwanda. Banasaba M23 gusubira inyuma ikarekura uturere yafashe. Iri tangazo ryemeje ko G7 ishyigikiye byimaze ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO kugira ngo burinde abaturage no gusubiza ibintu ku murongo. Basaba impande zose kubaha inshingano zabwo. Mu gihe umuryango uvuga ibi, umutwe wa M23 wo uvuga ko ugomba gukomeza urugamba ukabohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose. M23 ivuga ko ibi bihugu byose bisohora amatangazo kubera ko bibona yafashe icyemezo cyo kwirengera no kurengera abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bamaze igihe bicwa. Nyamara igihe ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiraga amashusho y'abicwa ndetse no mu gihe cyose bamenyaga amakuru y'uko hari abicwa, ngo ntacyo babikozeho, nta n'icyo bavuze. Uyu mutwe ugiye gukora iki mu gihe igitutu cy'amahanga gikomeje kuwusaba kuva mu bice byose wafashe birimo n'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Goma. Biremezwa ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bari mu birometero 20 uvuye ku mujyi wa Bukavu. M23 niramuka ifashe Bukavu ho bizagenda bite? Reka tubivugeho. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye mu mpera z'icyumweru gishize yavuze ko inyeshyamba za M23 zigenda zerekeza mu majyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma y'uko mu ntangiriro z'icyumweru gishize M23 yigaruriye umujyi wa Goma uri mu majyaruguru. Uyu muyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro muri Loni, Bwana Jean-Pierre Lacroix, yabwiye abanyamakuru ko hari ikibuga cy'indege hafi y'aho inyeshyamba za M23 ziri, kandi ko nibaramuka bafashe icyo kibuga cy'indege nk'uko babigenje i Goma, ngo bizaba ari indi ntambwe ikomeye cyane yerekeza ku gufata Bukavu. Uyu muyobozi yaragize aturabizi ntabwo duhangayikishijwe gusa n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iyo urebye ibihe byahise, bimwe mu bintu nk'ibi ngibi bishobora guteza amakimbirane mu karere kose. Bityo ni ngombwa cyane ko hakoreshwa ingufu za diplomasi mu kwirinda ko ibyo byaba. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere, inyeshyamba za M23, Amerika n'umuryango w'abibumbye bavuga ko ari umutwe w'inyeshyamba, ariko leta ya Kongo ikavuga ko ari umutwe w'iterabwoba, zagabye igitero gikomeye ku burasirazuba bwa Kongo. Igitero byarangiye gifashe umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. U Rwanda rwahakanye kenshi ibirego by'uko rutera inkunga izi nyeshyamba. Yunga mu ry'umunyamabanga mukuru wa Loni n'akanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi, umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye yahamagariye ibikorwa bya diplomasi byihuse mu rwego rwo guhagarika imirwano no kugera ku gisubizo cya politike kirambye. Nk'uko umuryango w'abibumbye bivuga, ugufatwa gushoboka k'umujyi wa Bukavu guteje impagarara mu karere. Iri fatwa ntabwo ryahungabanya gusa umutekano wa Kongo, ahubwo bishobora no guteza ibibazo by'umutekano muke mu karere kose. Ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birasa naho bigeze ahakomeye, aho amakuru yemeza ko inyeshyamba za M23 zimaze kugera hafi ku birometero biri hagati ya 20 na 25 uvuye i Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi binavugwa mu itangazo rya guverinoma y'Ubuhindi rigenewe abaturage b'Ubuhindi baba muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. Dore iryo tangazo rivuga: kubera ibibazo by'umutekano, tuburiye abahindi bose babi Bukavu guhita bahava bakagana ahantu hatekanye uko bishoboka kose, mu gihe ibibuga by'indege, imipaka n'inzira z'ubucuruzi zigifunguye. Riti turabagira inama yo kudakora urugendo urwo ari rwo rwose rugana i Bukavu. Mu rugamba rukomeye izi nyeshyamba zirwanamo n'ingabo za Kongo mu kwerekeza ku mujyi wa Bukavu, umwe mu bayobozi b'ingabo za Kongo yarishwe mu mpera z'icyumweru gishize. Yitwa Colonel Alexis Rugabisha. Yarayoboye ingabo za Kongo mu rugamba rukaze mu majyepfo.
yarwanaga agerageza gusubiza inyuma inyeshyamba za M23 yaguye ahitwa Mukwiza, niko ibinyamakuru byanditse. Mu itangazo ryasohowe na leta ya Kongo kuri iki cyumweru ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 2, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyemeje ko Colonel Rugabisha yaguye ku rugamba kuwa gatandatu ku itariki ya 1 y'ukwezi kwa 2 hafi y'ahitwa Mukwiza, ni muri teritwari ya Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo. Isatirwa ry'uyu mujyi ririmo guteza impagarara ikomeye cyane. Ntabwo rihungabanya gusa umutekano wa Kongo, ahubwo rinatiza umurindi umwuka mubi hagati y'ibihugu bituranye na Kongo, cyane cyane Burundi. Kwegera kwa M23 umujyi wa Bukavu byatumye ubwoba bw'intambara ishobora kwaguka mu karere burushaho kwiyongera. Burundi buvuga ko niba Bukavu ifashwe ngo bishobora guha M23 inzira igana ku mutwe wa Red Tabara, Burundi bushinja gushyigikirwa n'u Rwanda mu mugambi wo guhungabanya ubutegetsi bwabwo. Burundi bukavuga ko kwihuza kw'iyi mitwe yombi ngo bishobora kuyiha ingufu zikomeye cyane, ikaba yakwigarurira ahantu hanini kandi bikarushaho kongera umutekano muke mu karere. Iyi Red Tabara imaze igihe ikorera muri Kivu y'Amajyepfo, igakora ibitero byambukiranya imipaka ku butaka bw'u Burundi. Hari impuguke zivuga ko kwegera kw'inyeshyamba za M23 umujyi wa Bukavu ngo bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane mu karere, mu bihugu byose byo mu karere. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste aherutse kuvuga ko ibyago by'umutekano Burundi buhura nabyo biri mu rwego rw'ikibazo kinini cy'umutekano mu karere. Ati dufite ikibazo cy'umutekano mu karere, ntabwo ari Burundi gusa, ahubwo n'ibihugu nka Tanzania, Uganda, Kenya n'ibindi byose ngo birahangayitse. Yagaragaje uruhare rw'ingabo za Afurika y'Epfo zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC nk'ikimenyetso cy'uko iki ari ikibazo cyarenze akarere k'ibiyaga binini. Ati Abanyafurika y'Epfo barimo barahura n'ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo, atari ko se mwatekereje aho Afurika y'Epfo iherereye. Ndayishimiye yavuze aburira ko hatabayeho ingamba zifatanyijwe ku rwego mpuzamahanga ngo akarere kose gashobora kwinjira mu ntambara rusange. Uyu mukuru w'igihugu yashinje u Rwanda kugira uruhare muri iki kibazo. Gusa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagaragaje uburyo ibi Perezida Ndayishimiye yavuze ari ibinyoma gusa. Agaragaza ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zemeye kwifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo kwica abanyekongo bavuga ikinyarwanda no kugerageza guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Agaragaza ko ibi bihugu byombi byifatanyije n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, banafite umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. U Rwanda rwakomeje guhakana ibirego byo gushyigikira M23 na Red Tabara. U Rwanda kandi rwasezeranije ko kubirebana n'umutekano warwo ntawe rukeneye gusaba uburenganzira ubwo ari bwo bwose. Umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi uracyari mubi, cyane cyane nyuma y'icyemezo cy'u Burundi cyo gufunga imipaka n'u Rwanda mu kwezi kwa mbere mu 2024. U Burundi bushinja u Rwanda gufasha imitwe yitwaje intwaro. Nubwo hari ubushake bwa diplomasi mu gihe gishize bwari bugamije kuzahura uyu mubano, icyizere kiracyari gike, cyane cyane nyuma y'aho Burundi bwoherereje ingabo muri Kongo gufatanya na leta ya Kongo n'umutwe wa FDLR. Uburyo ibintu bikomeje kugenda i Bukavu bushobora gusenya intambwe nto yari yatangiye guterwa mu kunga ibihugu byombi, ndetse binatekerezwa ko bishobora guteza amakimbirane mu karere kose. Nk'ubu igisirikare cya Uganda cyafashe ingamba nazo zishobora kucyerekeza muri iyi ntambara. Muri Kivu y'Amajyaruguru, ingabo za Uganda UPDF zafashe ingamba zo gushyira imbere uburyo bwo kwirwanaho no gukumira ibitero bishobora kuzibasira. Ibihugu byo mu karere ndetse n'umuryango mpuzamahanga bikomeje gukurikiranira hafi ibibera muri Kongo, bitegereje uko ibintu bizagenda mu minsi iri imbere. Mu gihe imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bitandukanye bakomeje gusaba umutwe wa M23 kuva mu bice byose wafashe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko bitangaje kubona imiryango mpuzamahanga yaremeye ko umutwe wa FDLR uba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka ikabirenze 30 ugishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyamara ikaba yarahagurutse yamagana M23 iharanira uburenganzira bwa bene wabo bari ku butaka bwa basekuruza babo. Impera z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025,
zisize iyi ntambara y'ihuriro ry'ingabo za FARDC, Abarundi, SAMI DRC, FDLR na Wazalendo rirwana na M23, ariyo ngingo ivugwaho cyane n'ibitangazamakuru byose by'isi n'abakuru b'ibihugu byaba byoroheje n'ibikomeye. Aya ni amagambo y'ikinyamakuru Igihe. Umutwe wa M23 uharanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze imyaka myinshi bajujubwa n'ubutegetsi, bikabaviramo kwicwa, gusahurwa, abandi bagahunga. Ubu mu Rwanda hari impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka 28. Mu bitiza umurindi ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo harimo ingengabitekerezo ya jenoside yahawe intebe n'ubutegetsi bwahaye indaro intera hamwe n'abahoze mu ngabo za ex-FARC basize bakoze jenoside mu Rwanda. Mu kiganiro Minisitiri Nduhungirehe yagiranye na BBC yagaragaje ko abarwanyi ba FDLR bageze mu burasirazuba bwa Kongo bagakomeza ibikorwa byabo byo kwica no kuba ingengabitekerezo ya jenoside, ndetse binjiza n'abarwanyi bashya. Ati ubu barakica abantu, ndetse noneho bafite ingufu nyinshi kubera ko binjijwe mu gisirikare cya Kongo kandi bashyigikiwe na Perezida Tshisekedi. Atari ku bundi kubera icyo umuryango mpuzamahanga, isi yose muri rusange ifati ya mbere igashinja u Rwanda yirengagije ikibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje gukwirakwizwa mu burasirazuba bwa Kongo n'ubwicanyi bwibasira abatutsi. Kuva mu 1999 ingabo z'umuryango w'abibumbye zoherejwe mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo no kurwanya umutwe wa FDLR. Ariko n'ubu uyu mutwe uracyariho, ndetse mu ntambara zihanganyemo na M23 barafatanya mu buryo bweruye, haba mu kubaha imyitozo n'ibikoresho. Minisitiri Nduhungirehe ati ntabwo numva ukuntu umuryango mpuzamahanga wakwemera ko umutwe w'abajenosideri wamara ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Kongo imyaka irenga 30 uhungabanya umutekano w'igihugu cyahuye na jenoside ikozwe n'uwo mutwe. Minisitiri Nduhungirehe yongeye gushimangira ko mu gihe ikibazo cy'umutekano muke giterwa na FDLR n'izindi ngabo z'ibihugu zishyigikiye kitarakemuka, ngo u Rwanda rudateze kuvanaho ubwirinzi rwashyize ku mupaka. Ati u Rwanda rwugarijwe n'ihuriro ry'ingabo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyizweho na Felix Tshisekedi, kandi ririmo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ariko harimo n'indi mitwe nka Wazalendo, ingabo z'u Burundi, SAMI DRC yoherejwe na SADC hamwe n'abacanshuro b'i Burayi. Ati izo ngabo zashyizwe muri ako gace mu mugambi wa Tshisekedi wo gushaka guhirika ubutegetsi, kandi yarabivuze inshuro nyinshi ko yifuza gukuraho ubutegetsi mu Rwanda no kurasa Kigali atakandagije ikirenge. Ati rero turimo kurinda igihugu cyacu, ati twashyizeho ingamba z'ubwirinzi zizagumaho kugera igihe uyu mwanzi utwugarije azaba yamaze kuvanwaho. Ku itariki ya 26 n'iya 27 mu kwezi kwa mbere, ingabo za Kongo zifatanyije na FDLR, iz'u Burundi, SAMI DRC na Wazalendo barashe ku butaka bw'u Rwanda, hapfa abantu 15, hangirika ibintu bifite agaciro ka miliyoni 150. Mu minsi ishize Perezida Paul Kagame yijeje abanyarwanda ko ikibazo cy'amasasu yarashwe i Rubavu azacyitaho. Muri iyi ntambara igisirikare cya Tanzania nacyo cyavuze ko giheruka gupfusha abasirikare 2, abandi 4 bagakomereka mu ntambara iheruka gushyamiranya umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe bafatanyije. Iryo tangazo riragira riti nyuma y'ibitero byinshi muri Sake na Goma, uduce dufitwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23, igisirikare cya Tanzania cyatakaje abasirikare 2, abandi 4 barakomereka. Abakomeretse barimo guhabwa ubuvuzi i Goma. Byatangajwe ko harimo gutegurwa uburyo bwo gutwara imirambo y'abasirikare biciwe ku rugamba ngo bashyingurwe mu cyubahiro, ndetse n'abakomeretse bakajya kuvurwa, kandi ko bizakorwa ku bufatanye n'ubunyamabanga bwa SADC. Iri tangazo rya Tanzania rikomeza rigira riti Imana iha abakomeretse gukira vuba kandi tuza heza muri paradizo roho z'abapfuye. Ubuyobozi bw'igisirikare cya Tanzania kandi buvuga ko bumaze igihe bukora ubutumwa bwo kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye binyuze mu muryango w'abibumbye cyangwa se umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC. Bwakomeje bugaragaza ko abasirikare b'icyo gihugu bagiye kugarura amahoro mu bihugu birimo Libani, Sudani, Centrafrica, Liberia, Mozambique na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwemeye ko kandi binyuze muri uko kugira uruhare mu bikorwa byo kugarura amahoro ngo nibyo byatumye ingabo za Tanzania zijya mu burasirazuba bwa Kongo ahari ibibazo by'umutekano muke
aho umutwe witwaje intwaro wa M23 urimo kurwana n'ingabo za leta ya Kongo. Igisirikare cya Tanzania kandi cyanagaragaje ko ingabo zacyo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu ngo zitekanye kandi zizakomeza inshingano zazo bijyanye n'amabwiriza azatangwa n'ubuyobozi bwa SADC. Abasirikare bari mu butumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubutumwa buzwi nka SAMIDRC, hatangajwe kandi ko hamaze gupfamo 14 ba Afurika y'Epfo na 3 bo muri Malawi. Ubwo umujyi wa Goma wafatwaga n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, byatekerezwaga ko iyi ntambara ishobora guhita ihagarara, ariko siko bimeze. Inyeshyamba za M23 zikomeje kwerekeza mu majyepfo ku mujyi wa Bukavu. Bizagenda bite nizifata uyu mujyi wa Bukavu?